Ja sam Aleksandar Panić, predsjednik Udruženja za zaštitu prava boraca i građana. Danas je 26. godišnjica od NATO bombardovanja Subotice i bombardovanja naše države, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, gdje je poginulo jako puno ljudi. To bombardovanje ostavilo veliki trag. Mi svake godine održavamo ovaj pomen na ovom spomeniku da se setimo žrtava i tako ćemo to raditi u buduće. Koliko je Subotičana poginulo 99. godine? 99. godine je poginulo 600 Subotičana na raznim pozicijama. Neki su bili vojnici, a neki su bili rezervisti. I koja je poruka? Zbog čega treba da se sećamo 24. marta? Pa poruka je da bi trebali da se sećamo i da se okupljamo na ovaj dan, kao i na prošle ratove. Ali poruka je da više nikad rata ne bude. I da naša deca i naši sinovi i naši roditelji i žene danas nikada ne osete, da kažem, tu čar koju nam dočaravaju neki da idemo u rat, da uzmemo oružje i da se borimo ni za šta. Jednostavno borimo se ni za šta. Rat prođe, generali se okite ordenjem, a mi se vraćamo u bogalji. To je poruka. Hvala vam. Hvala. U našoj sadašnjoj Srbiji i u našim bivšim republikama mislim da su ti momci i kompletna vojska i policija koja je išla, da su uzaludno išli, braneći nešto što se vraćalo kasnije. Životi su izgubljeni, mi njih ne možemo da vratimo. Da li je potreban vojni rok? Vojni rok jeste potreban da se uvede da bi se mladi očeličili malo, ali ne da ih se vodi u rat, nego da postanu ljudi, jer ih ovo društvo ne čini ljudima, nego ih unazađuje. Znači, politika je ušla u sve pore društva i u školu i sve, i to je nedopustivo. Ja ovako kao laik koji se ne bavim politikom jednog iz udruženja, smatram da kompletno društvo treba da se okrene drugačijim vrednostima i da služenje vojnog roka bude ponos da se ide ponovo, a ne da se ta deca pripremaju za neke ratne operacije. Zato što nama više rat ne treba. I ne trebaju nam stradanje. Nas je jako malo, ako hoće da nas istrebe, onda nek nas trebe na drugi način. To je moj stav. A ne da nas šalju u ratove i da se mi vraćamo kao bogalji. Svi, moram da to napomenem, da svi građani Republike, sada Srbije, tada kada je bombardovana naša država, svi imaju posttraumatski stresni sindrome. Samo što naši zakoni su tako napravljeni da niko ne odgovara. Niko ne može da... Hteo sam da kažem da danas svaki građanin koji je punoletniji bi imao državnu penziju. A državi to ne odgovara. Lako je ići u rat, ali kad treba nešto da se isplati ili kad se plaća građaninu, onda to ne može da ostvari. Upravo je to što sam htjela da vas pitam. Mi smo generacija koja je prošla nekoliko država da se pomerila nije sa mesta. Znači, nama su se menjale imena, suštinski možda ništa. Šta je kako se država danas ophodi prema vojnicima i rezervistima koji su tada ratovali 90. godina? Da li se tu nešto promenilo, imali naznaka da se nešto promeni? Znači, mi smo pre 5 godina predali jedan nacrt zakona koji je bio tako upakovan
kako su upakovali sve bivše naše republike. I Hrvatska, i Slovenija, čak i sada Kosovo, i imamo i Bosna i Hercegovina, svi imaju neki zakon, a i mi smo dobili neki zakon. Sad, zakon nije donet takav kako smo mi hteli, nego kako njima odgovara. Znači, u suštini nemamo ništa. Imamo zakon, neki imaju, ali to su male. Evo, na primjer, ja sam ratni vojni invalid, ja nemam pravo na parking kartu za parkiranje. Zato što jedan zakon prati jedan pravilnik. Taj pravilnik je osmišljen da vi nemate ništa. Bukvalno zakon imamo, ali je pravilnik jači od zakona. Nemamo, na primjer, ne možemo da dobijemo da putujem jednom godišnje kroz autoput da ne platim. Ja kao ratni vojni invalid. Ne morate imati oštećenje, vidno oštećenje. Svi građani koji su tada imali od 18, pa i mladi koji su imali od 14 godina, oni su osjetili bombardovanje, sakrivali smo se po kućama, neko imao podrume, znači bežali smo u šumu, jednostavno neki su srcem uzimali oružje da bi branili nešto, nisu osjećali šta se dešava. A svi ti građani imaju traume, imaju posttraumatski stresni sindrom, ali mi to ne možemo da dokažemo jer država je donela takav zakon da ko je imao jednu dokumentaciju imao je godinu dana rok da to preda i da ostvari to pravo. Ali mi u našoj državi nemamo nikakva prava. A moram samo da napomenem da kad imate posttraumatski stresni sindrom u drugim državama, to je prva kategorija. Zato što vi nikad ne znate kako će taj čovjek da reaguje za mjesec dana, da će ga neka situacija u saobraćaju izazvati, da li će kući imati neki problem, da li će se neko na televiziji pojaviti ko će mu se smetati, napravit će nešto, ući će. Imali smo slučaja da ne može ratni veteran da ostvari neko pravo i da uđe u gradsku upravu i da napravi tamo cirkus. Zato što ne može da dobije jedan dokument i ne može da ostvari to pravo koje njemu pripada. Vi i dalje nastavljate da se borite, ali ovoga puta ne na frontu, je li tako? Pretpostavljam da nećete stati tu. Pa generalno, iskren ću vam biti. Mi se više nećemo boriti. Nema više nikakve borbe. Ako se promeni društvo, mi tražimo da budemo ključna puzla u tom društvu. Zato što na mesto gde su za boračka i socijalna pitanja se postavi čovjek koji nije kompetentan uopšte da vodi računa o tim ljudima, on nema osjećaja, nema efekta nikakvog da nam pomogne. Znači, iz naših redova treba da se postavi neko ko će voditi računa o tim ljudima i o tim porodicama. To nije samo jedan čovjek, znači to su čitave porodice. Tu je ključ. To se neće nikad desiti.